Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan talabu kasbil halali faridatun ba'dal faridati. Ravahul Beyhaqi. Namaz, orozo, zeket, acılıktan kiyinki ele parız, adal rızkı izdep kesip kılgan. Mına oşonu moldokelerden. Men moldokelerden soraş gerek degenimde, kaysıl moldokelerden soraş gerek. Her bir caran, her bir musulman, her bir adam caşagan yerindeki meçittin imamından ötkön moldoke çok al adamga. Allah'a şükür hazır her bir meçitteki imam ilimdi. İlimi var, çok degende bizden soruğa cevap ver alatta. İnoplanetyanileri sorasanız bilbeşi mümkün. Biroq bizden soruğa cevap ver aladı. Oşol imamlardan barıp soraylı. Moldake men uşul kesip kılamın. Boloğu oşol kesip bolboybu. Soraylı imamlardan. Moldakelerden. Oşonduktan alardı muftiyattan şaylagan. Oşol ayıldan, uşul meşitin aylana çöresindeki musulmanlardan dini malumatın, dini sorularına siz cevap verip durasınız. Sizin soruğunuza cevap verin. Oşonduktan her birimiz kesiplerimizi sözsüz soraylı moldakelerden, imamlardan. Moldake men deykan, moldake men sodeger, moldake men el başka el işletemin. Misal işkana işletemin. Men darıgermin, men sayasatçımın, men militsiyamın, men bolboy turgan kesip özü bul kesip bolboyt, bul kesip mınday kılganınız bolboyt dep aytышы mümkün. Dıykançılıktın da ilimi var. Kanday ilim? Birödün kezegindeki suudu tartıp albaňyzdy. Öz kezegiňizde su koyuňuz. Sodanın da ilimi var. Moldakilerden, imamdan sorasaňyz, meçitiňizdin imamına. Biz meçitin imamından sorabaýbys. Çoň moldakege jet albaýbys. Ortodanan çankap kalgan adamdarbızdy. Oşonduktan öz agasyn agalabagan, birödün agasyn sagalayt bolboy, öz imamlarыбызды kadırlap, öz imamlarыбызды sıylap, oşol meçitimizdin imamın kızmatın kılıp, oşonon masele sorasak Allah buyursa aytıp beret. Adal rızkı izdep kesip kılgan namaz, orozo, zeketten kiyinki parız. Adam balası kıyamat günü bir çoň suroo bolat, suroo jogap bolat. Jalpy jaşoodan, biroq oşol çoň suroodan algaç 5 suroo bolat. 5 ele suroo. Oşol suroodun birinçisi ömür. Allah 80 yıl, 100 yıl ömür bergen bolsa surayt. Ömür kayaka öttü? Bir. İkincisi jaştyk. Ömürdün içindeki jaştyk kay jerde öttü? Jaştyk bargo 40 jaşka çeýinki ömür bolat. Balalık bütüp 12 jaşta balakatga jetip 40 jaşka jaştyk kayaka öttü? Eki. Üçüncüsü kireşe. Kayaktan çıgaşa. Kayaka. Andan keyinki suroosu үйрөнгөн илимиңизге канча амал жасадыңыз? Siz билет элеңиz калпайтса болбойт. Канча жолу калпайттыңыз? Siz билет элеңиz намаз окуш күнүнө 5 жолу парыз. Канча жолу окудуңуз? Siz билет элеңиz аялын сабаса болбойт. Канча жолу сабадыңыз? Ошо билген илимиңе канча амал кылдың деген ошол. Азыр бардык эркектер билет. Аялын урса болбойт. Bilip durup urgan emne bolat? İlimine amal kılbagan bolat. Bilip durup kalpaytkan emne bolat? İlimine amal kılbagan bolat. Hem uşul 5 surooga жооп bere alsa tuura, andan keyingi suroo жоопторго dagı tasirin тийгизет. Biroq uşul 5 surooga жооп bere albasak, oşoga dünýede adaldan rızkı izdөө parız. Oşon jol jobosun үйrөнүş dagı parız. Oşon üçin biz imamlarыбыз menen dostoşup ele alışыбыз керек bolganda. Kızmatın kılıp, biroq imamlar menen kebir adamlar ötöle adepsizlik kılıp, imamlardı misalı tamaşalaşıp, teң tuş bolsa oşolordu. Jok, anday kılbaylı. İmam kadırlı, sıylуу adam, al kişini anday kılbaylı. İmamlarыбызды kebirler sizdi karmay elbeyle jüröbüz. İmamыңыз, sizin imamыңız bir prestupnik siz karmay elbey jüröbüz. Tappay ele jüröm sizdi. Jok, jolu kalbay attım ele, mana Hudaýa şükür bugün joluktum. Kanday sonu? Karmatpaýsyz da siz. Jok, imam menen adep menen süýleşişimiz kerek bolganda.
imamlarımızı sıylasak bizge emne kılat? Oşoga jaraşa muamele jasayt. Bir doğurda bir Oliya kişi bolgan eken. Atı Maşrap. Kee biröler Şah Maşrap deytken, kee biröler Devana Maşrap deytken. Şah Maşrap degeni padişah degen söz değil mi? Töre, Maşrap töre degen söz. Devana Maşrap degeni keleso degen söz. Biröw barıp kengeş suraptır. Şah Maşrap siz emi öte ilimdүү Oliya kişisiz, maga bir kengeş beriңiz. Kantip bayısam bolot dese, bolgon akçaňa kara kezdeme satıp al deyt eken. Kolundan kelse үйüňkü dagı satıp kara kezdeme satıp al deyt eken. Aytkanyn kılıp, bolgon akçasyna үйün dagı satıp, bazardağı bolgon kara materialдын bardygyn satıp alıp gelip bir жерге çogultup koyat. Bir jumadan keyin oşol өлkөнүn padişası kaza bolot dagı, anan mыйзам kabul alınat. Uşunday öküm çıgat. Büt elder kara kiyim giysin dep. Aza. Bazarda kara material yok. Kara material kimde? Şul kişide. Bul kişi kımmat satat. Oşantip batele bayıp ketet. Anan biröw surayt, sen mınday batele bayıp kettirsin dese, oşo Maşraptan kengeş suradym ele dese, ekinçisi barıp aytat, o Maşrap keleso deyt. Falançyny saga sıragan eken, şunday kengeş berip dursun, bayıp dur. Maga da bir kengeş berbeýsiňmi dese, bolgon akçaňa buday al deyt. Bolupdur, үйünde satat, buday alıp, oşol jyly, andan kийинки жылдар udama buday uşunçalyk köp bolup, arzan bolup, satılbay, bunukun çetitten emeler, çyşkandar jep jok bolup, anan kelip turup jakasынан karmap, sen deyt, alançaga uşunday kengeş berdiňil, al bayıp ketdi maga dese, al kelip turup maga Şah Maşrap, o urmattуу, kadır barıktуу Maşrap damla dedile, aga danışmandık kıldım. Sen geleso dedin, ele gelesoluk kıldım degen eken. Oşoga meçittin moldakesinen barga urmattap, sıylap surasaňyz, uşunday pikirlerde, uşunday maselelerde aytat, Allah buyursa önügü ösüp ketes. Adepsizlik kılgan bolsaňyz, bir dua kılsa anan jakşı mes bolup kalat da. Meçitin imamını kordoboş kerek doganlar. İmamdı şıldıňdap, imamdı tamaşalaşıp, teň tuşuňuz bolsa, kiçine bolsa dagı sizden. Bul meçitin imamı. Bir söz aytaýynmy? Meçitin imamı meçitten dagı kımmatlyrakda Allah'ın astında. Sebebi meçit ıyık, Allah'tın üyü. Birok meçit bul temir tezekten jasalgan. Birok imamın jüreginde Allah bar da. İmam oşol meçitten kımmat durat. Biz meçitti kança sıylaybız? Meçittin bir yer kirdep kalbasın, oşonon 10 ese köörök imamды sıylaşыбыз керек. Men aytkanym, bugün biz imamdарды kadırlabaýbız, sıylabaýbız. Azançılardı, imamdardı kadırlap da koýbaýbız, syylap. Ar birimiz öz meçitimizdin imamını sıylaýly, kadırlaýly, maselelerimizi жазып barıp suraýly. Üýlene turgandar, balasyny üýley turgandar barıp imamdardan suraýly. Moldake, mına balamdy üýleýin dep jatam, aytyp beriň, siz aytkanday kılam. Maşallah. Oşonda anan padişaçılık kılıp sizge imam şunday kengeş beret, Allah buyursa toy dagı bolot, berekeli dagı bolot, toydan keyin karzga da batpaýyz, eçteke bolboýuz. Surabaýbız da bugün günde. Suraýly desek, biz çoğun damıla degen adamga jete albaýyz, al damılaga. Janıňyzdagı damılany kadırlabaýyz. Oşonduktan akkan sudan kadırı jok bolboş kerek. Meçitimizdin imamdарын sıylaýly, kadırlaýly, masele suraýly, köp nerseni bilet oşulur. Köp nerseni bilet. Bilbese, kaysy bir meçitin imamı misal, çynda öyle bilbese, siz suraý bergenden ne bolat? Men tapşyryp ele bereňki imamçylykdy dep, bir jakşyrak adam imam bolat misal. Çynda öyle eger imamyňyz oşonday bolsa-çy. Biz surabaýbız. İmam önügüge okup ilimin jogortulatganga hareket kılbayt. Biz günölübüz. Oşoga suraýly tuğanlar. Kesibibizge tiýeşeli, jaşoobuzga tiýeşeli imamlarybızdan suraý bereli. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanday es algan, kanday uktagan, kanday turgan. Akyrky bir hadis, asdaqur ru'ya bil ashar. Tüşdördün eň çyn tüş taň erteň körgön tüş.
tahajjud kezinde көргөн түш эң туура түш ошол. Түш bir kança türdүү болот. Bir türdүү түш коркунучтуу түштөр болот. Ал шайтандан аны коркпоңуз. Ойгонуп чочуп кетсеңиз, аузубиллахи минеш шайтанир-ражим деп каптал өзгөртүп жатыңыз, аны эч кимге айтпаңыз дагычы. Экинчи түрдүү bir түш болот, эмнени көп ойлосоңуз, ошону көргөн болосуз да түшүңүздөчү. Эмнени көп ойлоп, өзгөчө үйлөнө элек жигиттер ойлонуп уктайт, түшүндө көп нерсе көрөт. Машина алайын дегендер түнү менен эшек минип чыгат мисалы. Ошентип экинчи түрдүү түш ошол. Үчүнчү түрдүү түш ушундай түш таң эртең көргөн, анан толук эсинде бар да, ошол түштү барып илимдүү бирөөдөн жорутса болот. Көргөн эле түштү барып мен ушундай түш көрдүм, эмне болот? Анан мен ушундай түш көрдүм, эмне болот? Абетте уктадым эле, бамдаттан кийин уктадым эле, асырда жорута турган түш мына ушул үчүнчү түрдөгү түш. Tahajjud кезинде, багымдаттан мурда кезде көргөн түш, анан эсиңизде толугу менен калган болсо, ошол түш рахмани болот. Аллах тараптан болот. Bir manisi болушу ыктымал. Аны дагы мечиттин имамынан сурасаңыз, ал түш жорук китебин Ibn Sirin rahmatullahi alayhi жазган Ta'birur Ru'ya деген китеп бар, ошонун карап айтып берет. Сиз садака кылыңыз, же сиздин түшүңүздүн мааниси Аллах буйрса жакшы экен деп бир нерселерди айтып берет. Көрүнгөн эле түштү жорута бербеш керек, анан көрүнгөн адамга эле жорута бербеш керек. Asdaqur ru'ya түштөрдүн эң чын туурасы таң эртең көргөн түш болот. Албетте уктаган болсок да эгер, ошого түнү уктаганга аракет жасайлы туугандар. Кечеси уктаган адам таң эртең жакшы түш көрөт. Түнү менен уктабаган адам анан күндүз түш көрөт. Күндүзгү түштөр бул бардыгы коркунучтуу түштөр болот. Аллах таалам баарыбызга туугандар айткан оккандарыбызга иш жүзүндө амал жасоого мүмкүнчүлүк берип, бардыгыбыздын жашообузду динге, сүннөткө ылайык жашоого Аллах мүмкүнчүлүк берсин.